Greater Guwahati Karbi Students Association atum Mesen Pen kilik kapachun pon. Kohorara itum non puarni anta JJM alang ninging samjin pen jundulong lelang. Karbi Anglong Labor Union tum pen felicitation program kam general meeting kapaman pon. Apramsi notice Karbi life kilang arado anpan kardom bajiriklo. Nili Abirta than bang fi sami merlin indi katharpi. Tadi Pini frame jam Abirta ang ton pen arjiponik tha. Greater Guwahati Karbi Students Association atum Mesen Pen kilik kapachun pon. Kedamtang chiti ni phai kathom bhom kurwani Guwahati rong superior lokedo Karbi Students Boys Hostel Ambika Giri Nagaralong Greater Guwahati Karbi Students Association mate thihek pen GGKSA penakimi union body klembang phukang bai je phan kilik padopon lo kilike pangcheng pon ada porphai sirkep lapenar nikang sam porphai plian sing ton pon lo lapen porphai truck pen puthot vote lakha pon pangcheng pon lo lapen ajo porphai krehini ra minute thong keban si patang pon lo kilike chapatia long chapahai ponatum lapu hello President Sarklimbe Vice President Serena Derapi General Secretary Larsika Teronpi Assistant General Secretary Roslyn Rong PP Treasurer Sermili BP Finance Secretary Ruptalin Tibopi Cultural Secretary Sarhon Rongpar Magazine Secretary Monjur BP Organizing Secretary Sarkiritiso Publicity Secretary Harlong Bitaron Sports Secretary Major Sivo Timong Sports Secretary Minor Songsar Bay Social Service Secretary Sarmonterang Labang so kilik mati election along kachipahay po na tumana phan non kebang jiaki mi students at tumaphan kedeng po na maya nongsi arpu hoday pon po. Labang so election along kacharap do na bang phubang phiatumamen lapuhen lo. Chief Election Commissioner Sri Bijoy Phangcho Director Assam Minerals Development Corporation. Returning Officer Sri Debeswaringti Section Officers Home Department Assam Secretariat Dispur. Sri Joy Singh Rongpar Motor Vehicle Inspector Kamrup. Sri Sundar Milik JRAA Judicial Department Assam Secretariat Dispur, Bhomklarchan Singnar JRAA PWD Assam Secretariat Dispur, Longkikram Sa Assistant Field Officer APDCL, Dr. Phudang Tok BP Consultant Microbiologist GNRC Dispur, Miss Alonka BP Lecturer Faculty of Nursing Assam Downtown University. News Desk Report, North Karbi Live. Tang tanuna don thua Abirta arjoik tha. Kohorara itum non puarni anta JJM alang ninging samjin pen jundulong lelang. Lakhain koira truck Dwarbagori MSC constituency ke parlo kohora long PHE department JM mate Jal Jeevan Mission alang Radaphan aning pa theklong pen ki juna langaphan filter tanki bohai pilo bonsita filter tanki pen ki pialang arnisita me ahok pet pen Radatum ki junlong avedera jok lapuson si kohora aradatum chichak nanglo Lapuson Mesen pen lang ki jun long ka ve idat ke lang ke pang pedati mate tengkia long ke lang dam raya bang ka ve pot pusina chithandun la pen Ladakh kohora JM committee tum ke chelang dam ji kali committee do la pen committee men puan chot bon pusina chithandun sarkar pen ke pang da ka tengke har ghar se nal pe jal walam chak konarlo non ke chakta pason si pamandet la pen non hada kohora ha waralong don trokebra pho aphaido sita me JM pe nalang ke long ke don inkoyan si long chot la pen don phlike pa hem tu na tuba phan ke chakta pason si pamandet pusi pherang ke tumalong na chithandun non la filter tankia long pen alang ta junlong leda TTC pipe pen ke wanalang direct si chisalam do Sitame Radatum ke kisung tang det lo por rong bang pli bang formulit chepang room si kaheno dim te se mardam det titilo la si pinile thota nilitum pipe ke wak kaheno dim je selam nang koklo pusi na chithandun Isi ningduk memialam department pe nang ke claim pi puset ke la puson ningkan isi pleng pliang ko pen kaheno batai nang ke bad muna ke arni kon si tikipo la pen lang apai phai hui jita me long lia long ki pipi si kyong muna ke kosona jatlo
pipe long le ki pipe de da pot si henuet lo pusi pherang ke tumalong nang chithandun जो पाइप है नो रात का बनाए के पिनी रात होई पेन दोन दोनी पेन सी माने पाइप लांग पीएचए डिपार्टमेंट पे सिता बनाए सिता माने लाम नि देलो माने थिरक्लंग देलो साको रंग पे साको से बनाए थु तेला dakla so PHE da so lang nang ni tumhala dak ningkan ko an bag dolo laki kem tang la dakla non ki do tang la तो tang माने लगे kan ke pleng pela ningkan teng pelang di oh sita mila pleng play ko sita me rong la son lang ka be son se kaita nang li to kisung chitong nang lo tela non nang li tum bangela nang li tum gela dakla so PHE long tha committee la son na long avedi tu thana chera mandi mane sita me nang li tum kisung a join di pen si hem ko rong pen se bonai la son se bonai di Kajiranga pen Ropel Sonrong Pi report Nordisk Karbi Lai Tang tenona don thu Abirta arjoik tha Karbi Anglong Labor Union tum pen felicitation program kam general meeting kapaman pon Chairman of Labor Board Karbi Anglong Autonomous Council kerapen Karbi Anglong Labor Union mate KALU Dhonsuri Committee aro keseng pon Pini chitia chekloni 54 ni Karbi Anglong Labor Union Dhonsuri Constituency aro Dhonsuri Sports Association Auditorium Hall Complex along Sengpon tanglo Halapu KLU Board Chairman pen lam thega jai pon ke KLU song ke Sengpon pen Karbi Anglong rat ka chong dat ke joy KJ phan Karbi Anglong Autonomous Council along isyang ton chibidun pen ajara sai stame methang Karbi Anglong rat tum pen ke choklem dun long ji la pen labor tum ke long ponang jateng hai hui alam the bangso mailong manpeng alo hi sarpo man pen ka chitong dun Karbi Anglong Labor Union Chairman Khorsing Timong pen chitong dun Lapen KLU Central Executive Committee mai Phumen Sing Rongpi Konchung Bang Bidya Sing Rongpi Bokajan LA Committee Renuka Intipi Vice President Bidor Sing Tokbi Dihin Rimbang Sonil Tiso Lapen Dhonsuri KALU Committee Kimi Klembang Phu Klembang Pi Anparta Sorkari Gaubura Rongasar Tumpen Chitong Dun Si Mai Misen Pen Pachun Pon Karbi Anglong Difu pen Pradeep Rongpha report Nordisk Karbi Lai Tang de pini prime time Abirta la puan se kang tonik lo kadu kabi phanta kurwang thu la pen to me thak me